ngakora ngaenda Kenyatta University ngakora ngagithwa go headmaster there go principal skills ono kwa vile headmaster 1991 ngamya ko gendera liko koro headmaster uri ngoro retire ngamya ko headmaster ko 1991 August 14th mpaka 1994 January ni miaka 3 yorende bono ngamya ko confirmed gana confirmed bono unfortunately ngatongo yesukuru itarenge sukuru na rule sukuru tombe bwata bano 800 bona jire sukuru nkonyore ko Kirongol secondary school bona jije ko cyera ambe kinkoro umwana yomo ororo sabron mugaka ne nanyore kana rangirie assembly to ndangani ne nanyoro gocobegete cyanga mafukabutiga kakagano muyuzi ngo nda kirende to okonyo muyuri ngaya njino mwanafunzi formire na form 3 ngamya ko moyo boko agatama esukuru gatira watu atiki to ati mwana igana ko dano mwana wa bego renkera ngoro idugiro na ikana range na nyore abari bo ikala seze mete me kwende Cyprus fees na kichiko mete mbaika na sembete babu ati no nyene staff babu ati no na sawa ikaranza unako enda office stuli ile laboratory na ikaranza sakaria kiagera na nyora tu asometa kama sameta high school kare form 6 ni ile form 3 na acting headmaster bueno kina yuta rote koma sakaria na baito mokon tata que te koma school nela como le lleva korunga December tu organize tu ne school osie kwa November January ngai tuko to igora ko go jiri tuko liri nganyora school ye igora tu 2 days ago iga egana nyora ndo mwana oyo ngazeri mwana wa alimba kama kuminga umwana kwa nera bakarathi so because of the relationship na developed around na ndo na lengo mutindi na seri umwana lieta ya sokire ga mundo jire ga mutindi kumba bayo na kie kibata kete bata to mundo mutindi ondo bakonye school and indeed naona bakonye the school naona vera to miaka kianda Kirongol ya with from nowhere ekabe school enene ginkul gore ara bana nge elfu emo anda kiga bana banyagete gocha bana baswa gocha bia school ya baswa eti abana in 1994 egongoreti abana bagete 32 school ngima ko January mpaka December abana bakamya gukora biye kamya ko recognized as the most improved school in the nation asene jeno ya linga set bone kaya baigo aba ya bolrende mbanje ta school okora biya bakamya kaleta abana school naenda maene abari bakakore gasi ngenjo tukamya koro sie school tukabeka magacha mange mono magendro no gasokera tekurwa tuka fence no ne school tukagita abana bari gukora biya mwaka uka 1995 nade kaba the most the best school one among the 100 best schools in the nation as each school ye category yaye chere ko district schools omo debut kwa nyore doro bona jita ganjana no debut yo oirani lese na take over forcefully kiagera tada get actually so lakini jona to realize is becoming difficult to get ngarangilia kajono mano yoro wieka ngaenda saba alimu kama one of the principal to achaka hiyo na jita ga resistance sana as a school and I had to leave we can't on transfer one grand transfer and the stability kama to ga school kabiri bono to ikiri school ya karabu ya kabisa Kirongoro michezo drama conferences science conference academic kila sebone all round I remember as a discipline toko kwa trophy as a province provincial it was presidential award
tukayende province jene chairman principal na chairman dibage principal the teacher ndeka we principal ka we award na chairman ya kwa wadi ile ndio ndio kwenye kora lakini he was given the certificate being the best disciplined school in the province ngiji agarete kaewo Mrs. Unyuko lenge provincial director of education aje teko igole live laboratory ina roseti kebongorodi brega tu sana karaji goja akamea konyore mesine rombe gete kuna mauga emesi ya kawaida school wone mesi bali ritere menga ajigolile akanyora abana bara bangi akamegusinywa kigekogera baraguri mesi realize this school must be the best and in the most disciplined school ndu abwate gento twarakorokanga sugar cane eating ceremony mezie uti uyarendwa paka yaba yaikinga kiro muntu awoja bali bonsi abana na bakoli mirimo tuikaranse kiro muntu onyora sha yemezie biba non the goat eating ceremony era ndu abwate ngabune tokoligie mboli twaraga twenziyama twaraga twagamba na kitoko improve school igo I want to thank abantu beke nyoro keria kirongoro dinaja admi bono ekerongo ika ntagete na role school ya improve kabisa kero muntu wana very happy with it ngamya kanyora oikangende nduoro rekiagere miaka kyana ne mengi Bona ugaruka transfer ndage tukiagera nagenda chindindi transfer ngende na gera nekemo mwalimu naro someti Sameta High School form 3 geography injete airport kajikomo ko receive my brother go abroad kuju ikanga muumira kumbo somire yatali ko kumesta yako ku doctor onyore PhD Uchenjiri taito. Uchenjiri taito. Kongo chikumo kwaniga ni darambo ziko ko kuma dende sa dije ko mukwana mawakale habe ko kumanga Mr. Swane so Mr. X akamea kondige gurumu tupaka pako akamea konde young man address me by my right title I'm Dr. Swane so dagiri gorgane taito yan that thing struck my mind kabulia ngikiagera nasi nyuko kogenda masomo ndiko nyore taito why itugire na Nairobi dingetika ngagenda Maseno University ngali application forms ngaichonia nganyari ruko ngira na soma school base yani jinga kie already choka ngaso ko masters they determined to change it libe doctor kurumista doctor ono ko koranga para first year second year na kore ndo coursework ono te ko enda research na vera proof ndio ko research lakini woni ntakiri ko nyora jisu bawese cyane Professor Sorobeo Mugongo and there is another Dr. Ongonga na ubara ngoma supervisors timedio zingi kubanyore yaringi problem inje de maseno mara several times right ko approve inja yora ko collect data ngoji ko genda nyora Professor Ongonga ali yaringi deputy principal ye Maseno University College ngoji ko nyora ko mabwanko ngiri kingo genda after 6 months ngo genda continuously kanyoro musani onoyo moto asometa ko Kenyatta University agande via togende for lunch pondo kama kwenda as lunch as a senior staff akogenda tarikiro yo mugucha kitaito no jira kumbe I did a mistake kogenda horro itu ikanze ndo kurangilia ndaya bandu kama wocha Professor Pedro Hot akaja naba banta bangi lecture nyingi banta bangi pakamea wote pakaikaranga badenga yo makamea saje ndio tuikaranze round table lecture yam iwa ikaranza itu kabeke ni kumbe oyero tayari friend yana ne tai na bwaje taito Mr. ana omu lecture kama kama very funny kama badenga no go ikabona tumanyane tuna tuikaranze ta montaje ko bisiko autosinywa ngajingo tuenge kama yale introduction ija Professor Swande so director Mr. Swande I mean Dr. Swande Mr. Tayo Mr. Naivie for nije biek ego ige tani ane nkamewa Mr. Henry Onderi senior principal Kerongori High School
ayoro jono nero Kisii na tindi ge na ta ge taito era kane Tengo que río. na tele que no volviera high school quiere ser con school pues de variar es un modo de tarinse no me tengo ahorita yo te guerrete kama kora que mi pinta introduce ya kama kora kama ta secretary Kenya Secondary Schools Heads Association Uja branch kama kaya riba kwa na mo wako passive I'm not talking. Come on, lecture already. I'm not young man. I think you are in the wrong place. I got there. Yeah, idea kono kurage ndo discuss ya magana. Kwa kutoka nje bueka ndawa taito. Kinga rasidi gani karenge by the way. Is it inability ya gatenta na ile taito? Why should I be ridiculed? Nga resolve uikange na masomo ndingo soma sena. Uone ngo enda isiwe kanti. Kama kuruga ali direct pakanza ya hema hospital sal magela no ai kuende saipe tangani ya cha kirete Kisii town kana sasa paka sawa swat building understand it again intake to apply we are abroad for studies paka apply ngarangelu to the University of Reading in UK chinyinge chia rangeleti lakini ibone kero ya the profile ngayonere go fit ngamya kogenda nkaligia a visa fortunately nganyore visa nganyore visa not even my wife or my thing nganyore visa gana applied in Australia ngarangeli to University of Victoria University of Science and Technology in Melbourne City in Australia. Now I'm very interested in going to Australia. I got to interview in Australian embassy and got a visa. I mean a passport. Kumbe ko ko ba ringe visa nye ndue passport because that's one way jena mai denga ki visa correct. Na ko nya. Gawani liko kumbe wa ko rama stamp as a passport. Ekarna te bunga ntai gwende ngakana kiara was going back to Kisii. Ngakumi wana ende ko batira ende ko nyoi. Ngatiga ngagenda but it's okay. Come after 2 weeks. 2 weeks ga ikoro ngari ni gari tu ikoro mampio tu ko tangan. Kama kanya li tambe 6 pages. In the end the conclusion linga on this occasion you did not succeed. Ngame ko very disappointed. Ngai mo kurugalia the cross over the University of Nairobi ngenda kwende Upper Hill as a UK kwende embassy yale. Tumete sera noe. Ngame ko nyore imi wite kurua na asa tambe bubi several kilometers abantu bakora roba kuri visa bakuruana. Akiri ndo ya saka iwanja. Saa 3 nalibara kuigora. Nganyora the watchman bare gari tu kwa na waru dima ile kwa direct bakaranga no ne gentleman inde na wantanga ni kwando vitu protest bakeba kataka protest lakini wakawakani wao no alenge Kaya kwa raya itiro joka ko wale gana ikara sosio no maite ninga ile visa no nije ngaba surprise egiara kwanza na ndingu kwa ewa omuntu lengo alenge bit arrogant to me na inje kwa na weji ugurua se embassy ya Australia one on the so disheartened one and go on the vinga ozogo boli mojo wakane kwene kumweresa akongeni ligo sana kama ndai bwana ndio akongeni ligo Prof dura bwadera bwana kina kwa nyore visa bado kadendo jiko soma masomo yizisiko bwadera bwadera butuma kuna sentune ya kabere onjumureni wenda tukuri umuruberi bumwana one karodona professor ne Onderi atoereire naki achagete mpaka bono chonyode visa akakwenda sinjisiko achikomenta masomo totebruna kanyorete umuichana karakaro kwani abantu Kakar modena tindi mista chini profesa usene doctor mirana nokona utubati sensa miri mitandao Facebook tonyora Ndizi TV News digital kwa sensa ya YouTube na kwa tonyora Ndizi TV News tosuka kwena tora sentu dende ya kawiri Ndizi TV ubwansu bw'Omogusii. Hii kazi yangu kwa sasa inaenda karibu miaka 6 nikifanya kazi na dread, but mbeleni nilikuwa nauza nguo daraja za warembo,
Tena nikaanza kwa huko kuko na changamoto juu press yenye nilikuwa kulikuwa jua sana. Kwa mimi napenda sana kuchokora kwa mitandao sana. Na hapo ndipo niliona mambo na dread, azini pale popote nikiona dread wenye wanafanya nasikia niko inspired. Hapo ndipo nikaanza kufanya research mambo na dread hapa na pale. Na nikakama kuona kumbe ni kitu naweza fanya. Nkwaga chore nyomba Gusii ayine bundi bono Sha Ceramics Limited Hardware and Sanitary no kunyora ebintu byonse byukwagachira buna chitaili chonsi chokobeke nyasi na boigo chirichukwaranse ase nyomba mbabwate marble tiles na boigo hand wash basins, bathing basins, shower cabins, flower pots, sanitary accessories, showers, towel holders, ebitasa byokobekera chisabune, tissue holders, curtain holders, plumbing accessories, PVC pipes, hose pipes na boigo ni joint chosi cha PVC na chiria cha bends mbabwate manhole lids na boigo chi water taps chonsi asensemo yubyoma byogutumika asogokorera emirimo mbabwate chinyundo ebisire chisibana emisumeno tile cutter quality locks na boigo nebintu byose byogokorera gasi ya masonary mbabwate chimasini cha drills water pumps grinders na blowers ensemo y'ibintu byestima mbabwate electrical appliances garden lights floodlights aina chonsi chebirobu switches and sockets solar water heater na switch boxes mbabwate chirangi chonsi chogwaka chinyomba wooden doors curtain rods MDF boards PVC ceiling boards iron sheets building iron rods wheelbarrow na boigone jisimiti banyore asamagacho Akansons Plaza angene duka ya Quickmart asebara ya Kisii Kisumu highway gosoba keresimi ase namba enotisano na ibere enotisato kianda inye isato kianda isano na ibere Gusii enotisano na ibere enotisano nemo isato kianda isano nemo enoti isano na ibere eyemo Gusii enotisano na ibere eyemo isano ibere enoti isano na ibere kianda isano na isato enoti inyora kubatebya amanganaya nigukwanyeroche ase TV ya Ndizi TV iliyobakoe discount Sha Ceramics Limited Hardware and Sanitary no balime y'umuco Kisii omwaka bw'ekiri bw'ibere n'emirongo ibere n'ibere n'omwaka siasa n'abana siasa nigo bagukwaneke na kiria na turi konyora libaga liyokuboria na kunenkia ekerenka cy'ugukwana igo. It can tell you how far nikiamaliaje igotwara jikandidate nguya nkaite gwikaboniga nigo turabaruke na nigo batagete gucuka so nominations bono umurubiri ubweke umbo nigo gucyo kori bagariya liyokuboria kuriyeria na kunenkia ali bagukwana chinsemo au asebagweta ekero mugaba na ritayire okorera asigaye engira Gusii. And you see what you do what you're going to do for them. Kila ritukoria Jumatano na Jumamosi guchakira chinsi sito nenusu chabo tukwa asubu chakomera na inche John Kebati asetoko barigania abarahi ao na kumanyibirengeri byabo asukore makinderero imeyoro gonkugo Gusii na Kenya ngima ena hotelika ekero musani abrandi kanyo kwani ekero umuntu akugata abageni boye agota ebingancho bimbwata abageni aboko endo bakwani lakini tu uko ibunga bantu bakoiriria ata mwijirani yao ominyoke gwechi obubona tiritabiki umurubiryo bweke umbu asetoko nengia na kumanyikirenga Ndizi TV ubwansu bw'Omugusii Memano majumuri karanda kubati umurubiri umugano ne karotori na Prof Onderi ekarato ereire kuru bwana bwaye mbaka bono aguchikobe Prof kyaramba na uchugotoera sanga kyabete Prof asemirmo yagende tokora ya kirari tugende gutubwati nyina nabo gutubwati ensemeri mitandao wetera sensema ya YouTube na botonyara Ndizi TV News ensemeri ya Facebook na botonyara Ndizi TV News digital bwana bogoto tweet @Ndizi TV News bogo karenga likia na bogo tumagutera se namba irase skin yao batote ebiri na bono nyore visa ngwenda karajinze Jisco achiko soma masomo tengara to erana na chete ustajeti ende tumanye mwachumuriri
bia mono na nyorre visa na ke ro mongi na mate ro kwa ndande UK era ga manyete na ga ndachi ko visa ya Australia na ende ko mate vingale ngangu UK ngochi she did not understand ko ikakale ne kama era sanga me ko ronga era sanga ende school ga rangelie body na era sono ko ndani asengochia ti manyeti e body ya kirongoro wakangana okay wakangorre shere na drone saluke nene ne na bo liji UK kwa short kwende yange very short matuko between uko handover na ko report matuko kwa jinge chio na hiyo mudinyu anda tarehe 28 aliko yenda yongeire visa angu mudinyu na niyo kwa era tarehe 28 bono igomba tangu mutinyu mugimara kitari mutinyu batukamaka na ndendo igana ku plan ni tevingi manya ko yenda bono imukire ngana timbu ati chibesa timbu ati scholarship bono ngongero muntu ga kumetinga na inguji goso ga kingoso na imukire na myokire bengi amine mwalimu na sabire mo kwende loan wangira nge 400 and around 500,000 shillings kiwasiri jinge sana ngaki na amanyire kurwa na gende bengi na change ribesa kiaweire 2,850 sterling pounds kiwasiri nyingi kabisa bado chibwe na sensei in favor ya University of Reading UK wono na rosi mupango ntuke ngogenda tukali no musani one ngoro kwa Bernard Mogesa nere garenge nyakoiba secondary school ije neighborhood na kirongol bono tono bapange mepange una togenda na topange tamu ere ya ta na UK ije na kwenda Australia bono tuanyore no nyore visa na jina kori na nyore nero tanga takonyo era nyore to mudinyo saba jega nyore mudinyo ngukianda ono tu nganaje ya ticket tukaende egwenda ya mpaka UK tukagenda tujugo gende hostel tuikire UK ntumanyiti kere de only thing turakora no kwende university ne tuwe hostel tukale tumenye chibese tubate jire jinke ono ike hostel ngwakanole chiendagira kiremo kira rituko ngwakanole chiokorara kira rituko oto ika Saturday mambia ubo tuko tuari na tuko 28th of September that was in 2002 as one kera tuai ka to kama kaenda to kairue hostel kurunga Charles Hall White Nights in the University of Reading ono tuai kazi de toja ke bono toligie Sunday yike no tali tukeli no Sunday yes ike nitara ka Sunday mogoroba na ike tukeli to kavera ligi jumamosi to kavera ligi to ligima to kalige na kibinto vile to karagera to katakata sokera kinto kateva no to soke kiara murama saya Sunday kiaika ngume wa deviolio ndenga tianda minyoka ngole gento kete makwirna ngagete nga Gusii ga soko minyoka oike galira no no ne credit ingo gaenda ngo josoka timbo gole ti jimabu jirito ko bogoli ndora mayano ne simina kiwaka ngo soka ngamya ka ende town imi ngaonchukanana ngaliya White Charles Hola sere kuruma midala sogete saa 2 mpaka saa 12 okubuli muzongo nganga yiwede kwende White Nights ye wade tamanyiti ne no de no imba tradition ya wadiri kwala ekerongo chako ikanyomba okendu bwa mitire yange winter time in fact ngatwara allergy to date igonde bobe not withstanding na ira ni nyomba mogorobe go ikama brother na role Botswana o krokonsoti ingubwati wakiro muntu le UK o Steven no nyanja no we mwabo former MP o majoga bora omode mu minto jirawo ogurugana igo jiri university kurugana iga kumere no amenye tawu Reading gawo e town wajire kondigia otuko saa 6 ya botuko
ona arosire muna naitana nabwa wira ndi yani ndo se tokora soko sasa ya botuko bambogo batagete ko mbogo linga bangire ase bakamenyete bakano it's too late you come in the morning kana na kwara wana Charles Omoke ona yako Dr. Charles Omoke na no tosomia bono tukamea o chaka ngumede kyobugi maboko bamambi bo kia to kali breakfast Charles Omoke kamea konge ndine gari tana ko ena ndi kutanganya ko ndi gari magu lakini tuigete tankon to ikase bamenyete Amura bakamya tuikaranzie kamukunji kamuna tuikaranzie teiga inyomba ne motole abantu saba boro tuikire ase rumu era amini nyomba ya yirumu jiro ibere jyo korara nzie ga kitchen sitting room boro tuge panga na kitokorara na kitokomenya wono ekravant baikaranze bamya baga iga moko nyara gasoma moko soma pi digoria masomo ligoro nagia kana tu avera abandi bavere 30 years abandi bavere 10 years batano kwenda class bakata de mo asa wa attempt igonye konya mwaru mo bole jeki nimbwate jeki chira nika jigo kwanya abana ma bakabuko botugo bakatworokeria to toma gochi bakamya thebia Monday ngomo waja koimoka tubaire kwerende abiri Monday yale oto kubairo mambia Tuesday tubaire jikola ija simo jigo ko register egere momente ini you are staying in the university I mean in the country wono egere ikajinsa mambia tukaenda tukatuma ji check back to the homes indomerdo monginone ngabeke kebande ngamo jibe sa tumekete 20,000 shillings go reclaim jibe se jiwedera gere ya lenge bankas check ona tumiri jibe sa pamayo de wono toka ndu register pamayo de kamutu ale jibe sa jigo register si college jiri Diba wa to ile college jiwe kaine ka ile jire reading ga we town history aba murawa amanye gotoira goikia sa tambe toko enda underground tunnels in reading I mean in London paka sa kunga the Seven Sisters odo jito yo register a college ya ba Nigeria Jigo kora diploma ngate ujibe saire 1,850 pounds agini ngawe deposit na my friend era kagwa in college I mean ngende kingo a diploma in business administration lakini bengabe na vya wate ya jenda ngeri for masters in organization planning and management in education ono nga ba confusing banze na ile ni jibesa ande ono nga ba go jaka nga ko tu ale jibesa mo yakomenya ba wate birengere biyoro je ose birengere ndisingo manyanga na kibi alengere ndo ono maite umuntu tana basoma imyake yose wajiro tete basoma Igono ne ta kubolinga kike bono taketa ende aboro kere kibindu biko ono na tuaimukire awondo kwa na college kolina paka alima byoju ikera nali nandiriere ndere busy mambi e flow very high abantu paka ka weekend and even the cost was high ngari tukolitangani nje konyori mwana na discipline ni mwana bisini ni bigoje biko so me grasi iki na ko maite ngambiri ko nyara ko settled okonyori ka kirete rio ta ko liga ga etro mo ko la kamina okay koyo mo ba kongi so ngamya go deba tinko ke school college no I think it was a mistake kagenda paka the University of Reading as narangire tu nganyo muswati o the board of postgraduate studies ogoro kwa Mrs. Margaret King ngamweresa una na tometu my parents wo jesu country lakini my parents kintu obwate economic slump tu amanyira kanyora my parents were kore kwirende business ya collapse ngamwera sakate batika postpone my studies I defer mpaka next year King akangalao
every week nakana 500 sterling pounds imanyete ko yana ligari girijiga sinsaria na nyoro ringe bari waka no matekere week so every week we gana ko nyara 500 sterling pounds so nkamanya ko maintain ni kabire yo mosuko na nyora jiga zijinde na nyora na nyori jiga zijire nyinge paka 1000 sterling pounds ngaka na by the time ngoso e class already jiga za masters ya kare ya toki kuna nakora wakana naende bona ngasoe class ngakora masters ngamegosoa PhD straight away ngagenda ne system iliyo wakana jiwasiri so ngagenda paka ngakora PhD and in fact during my graduation hundreds of Africans have attended because they have never seen umuntu wakora masters and PhD in the university in UK or have sponsored. But then because now the planning and the economics of education at PhD, I was planning. I knew how to plan. Na ya kore kwende na sana ligetwe na jisuku na ligetwa zingana wasomia UK na someti school ya the London school ya special needs nkatua very serious interest in special needs because of engineer na rocha wana babu autism na babu BF nikakora nkaiwa chibesa jingi ekayaranga chosoma ngakora ngosomina lenga bana bane na nkalende ngotuma na lenga kende abana bagendera go osoma so that is how I managed imagine go better yake na better 7 lakini every holiday after na go holiday after every 3 months na gachire Kenya paka ndo akanga tindi oh maana tindi UK ngongale maybe Nairobi niko ngaine na maybe lakini nda senge njo wona senge njo kwa very frequent flyer ngoko kora bale concession igobona ubaku agresive adinga ekwende nere ticket tutako korucha since ninyo na kana emia omwako mugima 3 months you want to manage everything every 3 months I'm coming home bona ale sibiri doji ko somera diploma ro jogo ari ko enro ko jago ko na no karagen ulogori avani mo jida baro jida baro baro no baro pakabona they are leading very miserable lives yes Bono, Dr. Moke itu arengo me room, he realized that I was able to go through masters. Na encourage dia wanta wange. Na ndena renge koro kwa there's somebody Beche, Dr. Beche, and several Dr. Mumanyi. Abanda uba kabe encourage dia singe jwa rojenga it's doable. Abanda mbate mete baka fall on the way, lakini abanda ba succeeded. Nabuwa watatu Dr. Moke, Dr. Mumanyi na ile wana watu wajana nacha kana jago so University of Ray used Jaramogi ngodiga University of Science and Technology na nacha ko balika inde Dean School of Education so na ko PhD na irani because I didn't like the country okendu bwa buchete na lifestyle ya ene kom so ngacha Kenya ngali ku Jaramogi ngodiga University of Science and Technology kuna lecturer bueno ndege Prof kwatira buto ira na sentundende ya tatu ndo bono ndena ko irani Kenya ando waja kiremere yao through experience kwa nyanda sense ya UK ngwena tora sentundende ya gatatu manju morira yanda gutubwate sumuro bero mwana wane karuto na Prof Onderi atoerere kabisa wanonguru wakara sense ya UK ya sanyorera masoma ya manne na ndo ngwena na sense yetu ya Kenya acha kimremo yae au ni yetu ya Kenya tuskwe ngwena tora sentundende ya gatatu Ndizi TV ubwansu bw'Omugusii Ecology ya Tenacious Harbour niyo igurite imirango yaye guciye se bari batagite kwegera ubu bwenya bwo gutumika imetegeke Gusii aburukigwa bari yabubwate alama yedi nabo bagosomera imirimo buna certificate in herbal medicine, certificate in nutrition and dietetics, certificate in physiotherapy nabo igo certificate in ICT asibari yabubwate alama ye C- niko bagosomera a diploma in herbal medicine, diploma in nutrition and dietetics, diploma in physiotherapy and diploma in ICT. Boyo, nkosomia bale chipakichis cha computer, web design, video production na short courses.
Eliukumanya mange kubwotekana n'obukoreri bwabo batarire imuyumu Kisii asamagacho a Twins Towers rirongo lya kabire gusoba kirisime asenamba enotibire isate enoti sano na ibire nabokubalikira liuko ase email yabo ya info@tenacioushablecollege.co.ke. Facebook ni gukubanyora buna Tenacious Herbal College. College ya Tenacious Herbal ni gere certified na ISO. Omwancho moligereria ometobo sokumbara bokobo ke bogocha bwasalia maskani egirafu kyao kyanda kyandansi kwanyako kembua ogendo boiri onyoro komenta manjeriko Gusii omageni onyago chabuogo anyoro gweka go kwarenge bikorto bya magani Chingero na papa antiviral asukumanya chipend n'abanyangiro burugongo rw'Gusii kurwa chinka gicyamagega goikabono kirari tukuriye Jumatatu goikaiju ko papa antivirus umumuri wo koretera chingero butambe kuri tukuriya Jumatatu weka ijuma kuri saa 11 mpaka nseme ya marogoba umwancho ndegereti no maitegetse tsini gaito nambeyemo kia Ndizi TV wasubo mu Gusii ase litoka ligotoka lingazu litoka gokunyure cyane litoka gokulira bukuma so wasu no bolo kunye kuriye papa kore na papa umerana na papa antivirus ime Ndizi TV kenda go tokwa chigabu ase gitatsini gaito nambeyemo kia Ndizi TV oyo papa oyo Yesu Enyagitari ya Worldfit Health Center iyi gutoka imiyumu Kisii nigikorwa bukorere bwa conventional medicine, nutritional medicine na herbal medicine. We are professionals, tunabanyagitari tusomete enchire ya kawaida yo kurwalia marwaire tukuruka nga conventional medicine, nutritional medicine and herbal in Malaysia. So ekero montago chesinya gitari yeito ntutoko make sure nga tuapimira umurwere bya twakorera diagnosis boigo mbabwato bokorera bonde buna general consultation okorengwa as laboratory nutrition services, nutritional assessment, weight management, sports nutrition, natural and organic eating, plant-based nutrition no bondo bonge. So na kitoko kero montachiro bisito to make sure nga twamwa device nutritionally na kia koirena nga kia guitanga kuruko soko nyora morwe ito gutumia amarioga kawaida aito gutatukuruka na conventional medicine twatumia mariogo akurwa sendagira munabono vitamins ama fatty acids na ndito mwenye gutumia amarioga akurukunga herbal medicine no tole enyomba ya Uhuru Plaza Gabo Songo goroba ya gatatu erumu 307A and then tubuate branch mu Eldoret enyumba ya Kogo Plaza first floor room 2 and then tubuate branch ndumuchi Okaratina opposite Absa Bank. Worldfit Health Center. We are different, best because we have knowledge on how to treat using both ways. Ndizi TV. Uwansu Gusii. Mbemano mwanju murekera ndata kubati maruru mugano nekero na Prof Onderi atoereire kurubwana bwaye goikaikire boni ginyora na bogona utubate sensemeri mitandao Facebook tonyora Ndizi TV News digital kwa senseme ya YouTube na bogo tonyora Ndizi TV News onya chinga kina boto tweet @Ndizi TV News waigo na bogo to mereka ngilia gwitira se namba irase skin ya yura Prof kwate na bono kwa rulense ya UK kwa na sense yetu ya Kenya na ikire Kenya na likirwe jaramogi wingo dinga University of Science and Technology na barata interview na vile wana lecturer na liye university kale koba konyore college university college ya kavere TTC bona ya vere university one among the first people bali getugawo vice chancellor deputy vice ba ko principal ya renge college deputy principal na injenga soa ngame konyore gasi enko because injena bete
kirege tongo kora inje timetable coordinator ngakora ko 2010 July mpaka 2012 June ngamea kwa promote nikabe director ya Jaramogi Oginga Odinga University of Science and Technology Kisii campus ngachakie campus abana bali 38 bagaba 2400 by the time ya siku because of corona ngakie ya siku 2021 December 2021 ya siku because of corona and the minister for education ya the the any campus yedagete main campus Commission for University Education at the credit the university they never did saying you delay to kanyama tukaenda bono ekanabe director Kisii campus nganyore positionere kwa advertise ekoro kwa County Education Board as Education Act we call montokola the educationist and they were a country for many years, 5 years minimum. They come to in qualified. To a interview around 23, Ganyana Iru chairman County Education Board, a body Anige Watawa Bantang 17. They are in charge of management of education in the entire county. They are regularly discipline, Yamatem, schools, boards of management, and what have you. Which job na jagede in February 2014 very new in August 2018 February bono etam ya ne ko era 2023 February bone gasi na nye kolidi effectively ekiagara bantu bankonyiri enjera to kolegasi na gendrei na very promoted from a lecturer Nigerian senior lecturer 2011 2019 sorry nkaba professor in planning and economics of education at Jaramogi Oginga Odinga University of Science and Technology bono na ikirao bono chi award injiri kwa nyore award na nyora nere ye mo egolu I Change Nations Award award ye global award saying enjoy mangana education na Kolivia I'm the voice of change on matters education in the community. Here award is the highest na nakanyora. Na nakanyora jinde kenke lakini this is the highest na inda kwane. Asing jisemi na Kolivia na kia kwa. Tumegoje university once again on the mangana research in the university and ndoje mbiyana kendreto abana bange na konyiri na supervisor abana bange na etiri abana bange na ndeni genda to encourage bagenda basoma bono asubogi mo wa prof ingoro jobe ile siro ya nene pi no monginone abana bane uno maene bono beye mungino yo onyaza ngeni karejeti na rekogenda namba ibiri while in the UK na igitenga gigete nga feel ko ira namba uri mufuko na ngirane egero kwana nere inyole injera so relax era taro jingi ine issue inge mere ko making endera no ne university ya sengo colleagues ongo inguikiri sometimes egero life is so difficult lakini kwa nyora onyebekire yarole kande ndege sini na agendera na bana bandende they have been very serious people kwa toka mentally konyana abavere kana ngi university na riwanteri ono na mendete paka dingendera to principal 2022 na dingendera UK the last one I waited 2000 to date na ruyo hokora bakwa na baro bro friend na baro wasumuro biro bayo tena kitatatu bujamale I want to appreciate them and bona yo mwana bo moheli bona gujukole university ya karalo nilita ngantu kwa netendo kwa netego yo musomi no tato mino na arengo motindi bwae no je namba okonyete na prof na tego yo kabira sesiro mono my father and my mother yo garo to my brothers madre okurukusa Onderi and also Onderi Rupuswana abno bagarete nde what I am so bugimo bono gutiro dira so murubiri Omogano challenges ngire gose nari bwaite roje na lakini bakabana arona na arare gukogera waitige tangani background ite ya lengelo roje bitiko bikoro bitangani jite kobeke karonde Summit High School ya kabere resources inji alengo lakini
through God's power, I was able to make it with the scholarship. And that's one thing I thank God in the successful. Again, to get to challenges in Kobajire, promoted from 2015. There was no promotion back at 2019. I think Okanyoromo to was for me. Was graduated and was promoted not because of the qualified. Maybe for whatever reason, whatever criteria, so that's a very serious challenge. Naba ababono bagerete bagakomo ibuju soma mpaka uri professor. Kwanya konyona na barabu baraba tebi na ya mwangonyete mahindi uri ata uwaneti ya airport. Oli ndo kwanza I want to appreciate the ajita kawe professor na ende na ave MP gaigawo Gusii. Ego no musani ono manene na tebezinga nyetalia digit na rawe. Bono ngiura tebi umuntu iguru ya mangana ya masomo asino ura mate iguru ngiura momo iguru ya masomo. Gonda tebe when you are determined to college the only way out in education. Umuntu takabagenda iyo stop koba tujete man education na gotira masomo aliane ndi principal bakabono perhaps na chakaba chairman county education board perhaps na gotware title professor na bora nyole ngango so mrange school based imenya kogenda for so long retire ndana konyole title I think I want to thank God na ngene politi kanyora masomo is the equalizer as a society umotaka no tene masomo na rako umbrani babi genteka ngindo gieke kero QTVP ko bwana bwa mpaka boniga Prof bindo ne vingentebe lakini ekere most important ngeni I was able to make it against all expectations can you make to have a PhD na roja kanyora sa lakini na kagitene toke lakini kanyora bono kuchibusia ngire kinando uri ngitekera kwa mote professor kuchibusia nande na uronyo nubwate amaharagitura kole exactly akero ko be professor there were three stages of a professor associate professor full professor and emeritus professor emeritus one called associate ndigere full professor konyora uiko supervisor abana uiko kwa research uiko like vitabu or articles so jiko published one vingendrete and then qualified already the next one akero ko retire okoro kwa professor emeritus. You don't need to do anything other than commenter these other people. I know there are several university lecturers, I mean professors, who are about to mentor. Professor Rodriguez, the university, Tony Rodriguez, in the university. He's there. He doesn't do anything other than consultation. He go consulting. Because you don't need to do anything. Your presence itself is enough to make the university be known. I published over about 40 articles in River Regionals. At the verge of completion. Mbemano Prof sokonyali bana gusangana ndiringali ora rwe gosobusembu ora rwe cyasomo gusindiriye asemo rubiro bumwana asumo gusina kubasaba Omogano yo no bekielala so kujasa abana baito asekisi engima bamanyanga ki mwali tuya samasomo amasomo no bosomo no nekero kwa gotire na ndo begentekenene igo toteke amasomo seriously na bayibuli moto tubwaterane to abana kisemi igera kisemi na igira je kogera abantu baru botaka baje kurukuna bwa bantense embare provonya bagosiriria magana ya masomo kerane academician ni kiora ba bosembo keona abantu bari bako imagine nga maybe gosenga abantu bari basome to tara konyore gas yango kani ngaki gobwate kasero kiao to ko asokora inga kineike
ekesere kigo chotumeka igoti gode bangora unemployed egoto gosoma osirili kuna kuogogera abantu batari go perform batari go kwenda bagende bakore amasomo gwetania sibaikire yona ko bani karaji mugende gwetania sibaikire anana sigoro muro usito baji professor na bakemore enga kiura de professor ji muta kirimo chamo na motosire beno muro usi iganta gitagote baiga tubugate ji group ji professor gete turangerie abane to commenta bari bagendete gukina goto professor tobe to tuara ji meeting tuara angerani tuana continue commenta na Roseti in the county education board chair 2014 was a very wonderful conference ile tanga tukata to 3000 people were going to attend that was a sign your commenta abantu because we were able to parade around 160 PhD holders engakiyo ona banda umete they are the people who are the light in the community bagwende ko commenta bali bande bataraba ende batobekane bono ningo second year mo otebi amate yao anne family yao ringale oli omwelio tata otebi abantu bane mongino ne Pamela nga I appreciate you nyatalia kakati maitia sinde bona na ende mbia mona soko ndendra bana engakie yons ndo maintain the connection nga disciplinero na naga sabalenda bana bane na ino mbia mona soko ngiwera moko genda tamasomo tiamba saber moko lewia na ndimoja kutwara good life na intwa se family yete nene Onderi family na arango thank as support mwangeire kuikira we have reached embe mano Prof asoganya libaga kwana na Ndizi TV asumoro Omogano ndiye mano majumuri na kero kwera libaga yao kwa tumuro biri Omogano ne kero twalenga na Professor Onderi otore kurubwana bwa embaka ikire bono ale Professor kwa kera nambe mano kero kwachara kule Ndizi TV ne rubwa somo usinyirana nabaganda utobwati wetera sense media yemitandao tonyore sense media Facebook tonyore Ndizi TV News digital baiga sense mo ya YouTube na botonyora Ndizi TV News ukota ko tweet na boto tweet at Ndizi TV News baiga kangalkiano ko tumagotera se namba Gracias, Kini. Yo, con este rumor, Brighton, Macori.